To je samo ono, vrhunski igrači rade. Ovi drugi njima to ne uspije. Važno je u stvari da finta uspije. Najbolji su mi igrači koji naprave neku fintu, ali izgube loptu. U stvari, onda niste ništa napravili. Kaj radiš fintu onda? Da, a ova je dosta teška, tako ga samo vjerojatno malo na televiziji to gleda, kod nas to baš ne radi, ali ajde, mi ćemo to svlada. Jedna noga na drugu, onda se prebaci i okrene, ali dosta teško. Ajde, or die trying. Možda još jednu sporeno šta radiš. Da, ajde odi paralelno s nama. Aha, dobro. A ne, čekaj još jednu. Sporeno. Par puta vodite ravno loptu i onda, jeste vi svi dihnjaci? Da. Onom nogom koju vodite, stanete na nju. Ali ne ono da sad stojete, nego samo prebacite ovak na drugu. A s ovom povučete. Aha. Kako prebacim tak da ne stanem? Ne, onako kao... Staneš na nju, ali ko da ju okrzneš. U stvari ko da se samo okreneš na njoj. Ovak. Kao tak? Probaj samo ovo napraviti. Probaj to napraviti. Aha, to radim. Da, probaj u pokretu sad. To napravim i onda ju s ovom povučem. Da, s lijevom povučem. S lijevom i nećemo. Aha, i se obje povuče. Da. Bravo. Bravo, Sore.